Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukeli kwesimanje sekulethela zona laba ifika ngaso-ke isikhathi kubekwa ukuthi-ke isitholakele-ke indoda-ke ishonile-ke emva kokuba-ke ikhiphe-ke ividiyo ngesikhathi-ke ivalelisa kubona wonke-ke abantu-ke esondelene nabo-ke nalapho-ke ebikade-ke isebenza khona-ke isho ngempela ukuthi cha impilo-ke yona-ke isiphelele mbukeli. Ngizokushiyela yona-ke ividiyo yayo-ke lensizwa-ke ebitrenda laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke njengoba-ke isitholakele-ke isishonile ngempela mbukeli. Nansi-ke ividiyo ngakubambezeli-ke yayo-ke lensizwa-ke ebitrenda laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana bese-ke uya laphana-ke comment section siza uvo lwakho mbukeli ukuthi ngabe wena-ke uphawula uthini-ke ngalo-ke lolu daba layo lensizwa-ke ethe yadlula-ke emhlabeni ngaphambi kokuba-ke ishiye-ke umyalezo noma-ke ividiyo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Siyabonga bangani, Njabulo, Casper, u-Andile, baningi abantu engiphila nabo, bafowethu labo. Nisale kahle bafowethu, shayile sami isikhathi. Uma ukuthi kuyenzeka umuntu elethe inhlanhla ngale ngiyobona ngami. Mase ngibonga-ke nasemndenini wakacele engigcine ngisebenza kubo, ugogo Magumede kanye nendodana wakhe uSizwe Cele. Ngiyabonga kakhulu ngethuba eninginikeze lona. Sinothile Mandlovu, lokhu kwafika empilweni yami uyisibusiso. Nakuba ngiphilile isikhathi esingaka ngenxa yakho, kade nga-give up empilweni, kodwa-ke ubukhona bakho busangenza ngiqhubeke ngivuke. Akekho umuntu wesimame engimthanda njengawe. Ngikuthanda ukudlula yonke into emhlabeni. Ngikhona-ke ukuthi isinqumo ngisithathile ngiyazi ngikuhambisane naso. Ngiyacela ungibhekele iy'ngane zami okuhle no-wami, ungikhulisele bona. Ngiyanithanda nonke. Kunzima, kodwa-ke bese kufike sona isikhathi. Ngixolisa nokuthi Mandlovu kuze kwafika lesikhathi ngingakazi ngize kini ngizokujabulisa.